أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گلی تماشاوان میهجا ایروجی برنامه کنو امل سر اکرانا رهبر تیوی بهردورا بن انشالله. خواه مسودم خیر هاتن. خودش ترازی به خودیم. الحمدلله. تماشاوان میهجا برنامه می گودرباس بویده مبحثا توبه حضرت آدم کربو. دوره حقی توبه ده خدای تعالی قرآن ده چیز مرد بجا خواه مسوده چند آیت آنی نظمان. برنامه مجبرگو خلاص بو امی انشالله ای روزی که هنه کل سر توبه بسکنن که توبه معلوم خصوصه که مهمه دویگو ام سری بسکنش بو تمام مسلمان اغلبی لازمه وقتا گو ما خطای کرم زانبن ام چا گرجوی خطای وگرن خدای تعالی توبه که چاج متخوازه دویگو ام بانا که زانبن داقنه گو ام جی حیاتا خوی دنیای امتحانه گو خدای تعالی مخستیه ام پی درکبنه سلامتیه خواه مسوده کرم کن هفتیادش خواه برنامه ما خلاص بو برنامه ما اجبرگو خلاص شی بو مثلا من نیبره ما بو کرم کن حقی توبه ده ونکارن چش مرا بیجنی روژی. بسم الله الرحمن الرحیم. اون تمام خیر هاتن سر اکران رهبر تیوی. چه گوته گو ما هفتیا چوی باسا توبه کربو همه آیتک دو آیتی دیجی گویم کاربن باس بکن چونکه توبه اجبرگو جبونا ما دریه خلاصیه پر لازمی آمه پر لازمش مرگو ام مانیا توبه زانبن و حقیقتا توبه بجیبینن انشالله خدای تعالی توبه حقیقی بک نصیب محموکا دبیجه ربی عالم آیتا نیسا سورسی 110 اولی دبیجه اگر گو کی خرابیه کی بکه پیش او خرابی بوی خرابیه گو ظلمه نفسا خو بکه برا پر عفویش خدا بخوازه دبیجه کی گاوی گو عفویش خدا بخواز عفوی اوجم بخوازه او انسان او عفت دبی مطلق وی ببینه گو ازاد عفو کارم ازی و عفو بکم ازی و محفظه بکم دی صد آیت بقره سورسی 122 دجی دبیجه دبی کی زاف توبه بکه و کی زاف خو پاقش بکه خدا جوان کسا حزدکه بنیره اف هر دو آیت شانی مدده کی خدای تعالی عبد خو گاوی خلقان فطرتا وازانه یا چوا جارا دجی مگو انسان همج برگو عاجز و ضعیفه همج برگو جاهل و نزانه و همجی شیطان نیارکی غداره نفس زوتی خاپاندنی انسان خطات که انسان گناه جید که جانا بلکی بزانه بون جید که yani cana jib nezan bundike ama eger gu insan zanibe ki pişti wî gunehî derî ki gijêre vekiriye ew gavê gudwî derî de derkeve ew nezaniya wî ew xeta wî wê li serê bê hilanînê wê ji bê ji bîrkirinê misal îro ez deyndar bim eger gavê gu ez herim zanibim ez herme ciyekî yahut ez îşekî ez karekî bikim ew hal êm ji wî deynî xelas bike ez ê çi bikim ez ê herim wê îşî ji xwe re bicîbînim ji ber gu ez ji barê wî deynî xelas bibim ez ê bixebitim ji xwe re çünkü heta gu ew deyn stûyê min de be ez ê bi wî deynî biêşim lazim e gu ew deyn stûyê min derkeve o zaman gu yek reşanî min bide bibêje were val vê derê xebatek heye gu tu vî xebatî bikî ev deynê gu bûye bar ser stûyê te ye gu vicdana te pê adiz e gu eqlê te pê meşgûl e were xwe ji vî deynî xelas ke ez ê bazdan herim ê her kes jî bazdan here xwe ji wî halî xelas ke vê carê gunehê me jî deynê me ne deynê me yê gul xwedan e hemû bi hesab û kîtabin wê hesaba her emelê me ji me bipirsandin ji ber gu em vê zanin vicdana me vê zane ruhê me vê zane însanê gunehkar tim huzûrsiz e însanê gunehkar tim di nav halekî nexweş de ye ew barê guneha qelbê wî hiş kiriye eqlê wî li hev û dinê xistiye vicdana wî adiz kiriye yanî nid halekî xweş de ye ha ê gavê gu însan düşünce bike insan balık dibe dike 5 sal dike 6 sal dike 8 sal her salekî insan çiqas xeta dike her salekî insan çiqas guneha dike ve çaku ew bar tim li ser milê insan be insan bin de dikeve ji ber wîna Rebbê alemê dibêje çi dibe kîj ve xerabiyekî bike û zulmê li nefsa xwe ke ew emel kir ew emel bû sıqintî û kete dilê we û bû sebebê hindakirina axireta we werin dibêje ji xwe re tobê bikin
گاوێگون تۆبێ بکن ئەزێ اون کەسیش من عفوکارتر نابینن ئەزێوە عفو بکەم ئەزێوە مەغفیرەت بکەم ئەزێوە ژوی حالی خەلاص بکەم ئاەتا ددەژی گومەگۆ دەبێژە چ دەبێ ئەزێوە پاقش بکەم دەبێ کەسێک و بنێر خۆدا زافش تۆبێ حەست کە ئەو کەسێک و تۆبە دبن گاوێ تۆبە دبە چت بە ژوا ئینسانە تۆبەت کە بە حەیاتا ئینسانە چت بەژە ئینسانە ئینسان پاقش دبە بنێرن مەرشکێکا ئینسان خالیەکە ئینسان گاوێ گول عەردێ بە چ لەسەر دە دەرباز دبە قڕێژی دبە گەماری دبە ئینسان بێجا عادز دبە سەروێ خالیە ڕوونێ گاوێ گول سەر ڕوودنێ داهی یاوت ئەشیایەک یاوت جلێکی ئینسان گاوێ گول سەر ئینسان بە گاوێ گو قڕێژی دبە گەماری دبە ئینسان تێدە نەفەساوی دچکێ بیناوی تەنگ دبە ئەمە گاوێک و ئەو تشتێ شوشتنێ ئەو خالی بە ئەو جل بە ئەو خانی بە ئەو مفەرەح بوونا وێ پاقژیێ گاوێک و ئینسان وی تشتی قوڵانمیشت کە گاوێک و ئینسان بوی تشتی مەشغول جی دبە ئەو ئینسان حزور دکە ئەو گەمار و ئەو قڕێژ دەردکە بە دەربە ئیشتە تۆ بژی قڕێژ و گەمارە گو بە نەفسامە و شەیتان هاتیە سەرمە ئەو تاریتیا و نەفس و شەیتان خستنە ڕحێمە خستنە عەقڵێمە خستنە قەلبێمە ئەو قڕێژ و گەماراوان پاقش دکە بەڵێ خوامە سودەهانی دبێ چا بەدەنا ئینسان احتیاجای پاقژیە هەیە ڕحێ ئینسان ژە عینی بوی شکلی احتیاجای پاقژیە هەیە چونکە خودای تەعالا ئینسان فتراتێکی پاقش دە خوڵقاندیە ژبەر گوت فترەتا مەدە ئەو هەیە لازمە ڕحێ مەژی و بەدەنا مەژی کە هەردوو پاقش بن خۆ خودای تەعالا بردە بەحسابێ پاقژیت کە هانی ئێگۆ خۆ پاقش دکن هەم بەدەنن هەم ژی ڕوحن چونکی گونەح بارێ گونەها لەسەر ڕحێ ئینسانە نەل سەر بەدەنی سەر ڕحە ئەو گرانی وەختا گۆ بکەوە سەر ڕحێ ئینسان بەدەنا ئینسانژی پێ گران دبە حزورا ئینسانژی پێ دچە و خۆشیش بێ دنیای ژێڕە نامینەوە لەو چقا و سەروی گونهی بسەکنەژی ئەو پێ حزورێ نابینە حزورێ نادە دۆرا خۆشی کێ هانی مەسەلا چاوە ئەمێ بێژن چۆپەکێت دەینە جیحکی گۆ ئینسان زەحب تێرە دچن و تێن و ئەو چۆپ هیچ ڕانەکە و ها بیرێت چۆپێ بخە سەر بخە سەرێ ئەوش بهناوێ چۆپێ ئارتق وێ مێش لێ دەینن وێ کێزیک لێ دەین وێ نەخۆشی بیلەژێ چێ بباوەختا گۆ توێ پاقژ نەکە جا عینی بێ شکلی بەدەنا ئینسان و ڕحێویژی بگونە هاول و قڕێژ دگرە دبە نەخۆشیت کەوە سەر ڕحێوی ناگێ ئەشتە ئەو پاقژیا گوت ئاەتی دەبێت تێ بەحسکردن مطلق پاقژیا زاهریەژی ئەمە پاقژیا باتنیە ئینسان هەم زاهر و هەم باتن هاتیە مەیدانێ حتا ئێوارێ یەک ئینسان جلێ خۆ پاقشکە مالا خۆ پاقشکە و خواردنا خۆ خۆشک بخۆێ ئەما ئەگەر گوڕە باقمێل ڕحێ خۆ نەکە واللهی ئەو ئینسان نە بحزورە ئەیگو دەلیلا تخوازە برال دۆرا خۆ بنێرە یعنی ئیرۆ چش دنیایە کێمە خۆ دشتە رازی بە ئیرۆ ئینسان شوونا خۆرانا بە ئیشێکی فەکە yani îşekî ku bedena însan bibetile, îşek ku dest û nigê însan bibetile însan nake. Her tişt bûye yani her tişt bûye makîne însan erê piçekî zehmet pê re dibîne ama ew barê ku milê însan wê pê betlandinê wê nigê însan wê bedena însan pê betlandinê heyata însana de kêm bûye, cîna de hebe jî yê geleka de kêm bûye. Tu çi nîmetê xweda bêjî ser rûyê dinya îro derketiye meydanê. Çeşidê nîmeta bûne bi hezara. Her kes û her çeşit nîmetî dixwe. Ama kal insana binêre gelo huzur heye. Huzura wa ew zahirê nîmet gujwara Xwedayê Teala vê esrê de derxistiye meydanê. Ew nîmetê zahir û ew ruhê halê însan tê de ye gelo nêzî hebe ye. Na. Wallahi kes ne bawer mij vê re bibêje e. İnsan zahiren derketiye hîvê yani belki diçe hîvê ve carê hani her halê dünya piçûk bûye her tişt teknolojik olarak ketiye destê insana ama ruhê insan ketiye tebeqa ketiye binê erdê. Hinda bûye. İnsan ji ruhê xwe bêxeber bûye. İnsan ji eslê xwe derketiye. İnsan ji qelbê xwe bêxeber bûye. Tu ji insana re dibêjî qelb ji xwe nizanin her tişt bûye nefs. Sadece îrod heyata me de nefs heye. Sebebê çi ye? Sebebê ji ber ku em bi heqî meznaya Rabbê xwe nabînin, em ser gunehê xwe tefekkür nakin, em ser gunehê xwe tefekkür nakin û em tövbeyeka bi heqîqî nakin. Tövbeyeka heqîqî lazim e ji me re.
يعني توبه حقيقي بنايا صابون وآفك باقجة چواگو جلی قریجی باقش دکه اینی بوی شکلی وی رحمه باقش بکه ای رحمه سفک ببه وی رحمه خوشک ببه وی عقلیمه سکون ببه وی حضورک تکه بدلیمه انسانه که گو حضورلی به چقا خلط خوازه گل دوراوی به انسانه که گو ملایم به انسانه که گو حلیم به انسانه که گو قنج به چقا انسان تخوازل دورایی به انسان صحبتایی به انسان پیرا را برونی اما انسانه که گو اخلاقسز به انسانه که گو سرت به انسانه که گو قیرقیروکی به يعني حضورسزية تخدلي خوشي تخدلي إنسان جي إشتا إنسان گنهكار بنايا وان إنسان قيروكينه بنايا وان إنسان قوتني وفكار زهيرانش إنسان آره كي بخوازد حياتا خوده كي بخوازد مالباتا خوده كي بخوازد حياتا دنياي ده نوا توبلمي ده خوشي وحضوري ببينه وبسبب خوشي وحضوري برا أولي النفس خو بفكره والدوي نفسه چواگو رب عالم دبیجه چبکه عملی خو گاوی گو فکری برا گو دوی عملی ده گناه هبه برا همن توبه بکه برا باوری برا تسلیمیت برا بهیوی توبه گو یک بهیوی دکه دلی انسان پی نرم دبه ستریک چاوی انسان دبارن اول با خدا پر بقیمتها تدي جبرائيل عليه السلام قابي حضرت محمد عليه الصلاة والسلام دبه ميراجي تدي قابي قو جهنم پیشوته حتى او görevliye gu cehenneme digrin ve ca zorlanmıştı bin hev karın agre cehenneme bigrin cehennem peşvete dikinu nakin nikarın ve zaft bigin Hazreti Cebrail dve derede te tahsikik desteği ve de beje hem avsat desteği xot xanava bina damlaya de desteği xot xanava ve taske ulvi agrid ke ev agril kurd ke taffe el kurd ke ev agri paşved çeve cari de eğer ku Cebrail ve avil ve agri tamam ikra ve agri cehennemi btafiya Resulü Xuda ji meraxt ke de ya Cebrail اف چه آوه گو تلوی آگریت کی گو اف حرارتا وی جهنمی هوقا شدید بو گو جهنم هوقا شدت لنمیش بو و دامله آوه گو وی آگری تفاند دبی اوستریکی وان مؤمنانه گو شترسا خدا توبه کرنه پوشمان بونه اوستریک باراندنه اب اوستریکی وان مؤمنانه بجا خدای تعالی مبکه جوان کسا انشالله حقیقتا توبه مبدا فهم کرن و پاقجیا توبه تخ حیاتا ما روح و عقل و سریمه انشالله حضرت آدم يعني ضاف خوشك شاني أولاد خدايا ريا توبه والسر توبه خوجي حقيقي يعني توبه كوسا حقيقة كريكو ربي عالمي حتى رجع قيامته إنسان نيكو ايور نسر يه دنياي في توبه جوار ارنك شانديه قوتي اجوار باوي و افخطة كربجي وابوي شكل توبه كريه ونجي بنايا باوي خو قيمتا توبه زانبن وشخورة توبه كاخوشك بكن إن شاء الله خدای جراز به خدای تعالی توبه کولو که نصیبه ما تمام مسلمان جی انشالله خوام سودان بحثا حیاتا حضرت آدم مختام دوام دکن هانی تگوش خو پشتی گو خدای تعالی و قزارزارت که و بحقیقی توبت که ربی عالم توبه قبول دکه اما دی ساجی حضرت آدم حتی وفات کجی کریه مایت پشمانیا وی گناه خدا وی خطای خدا حتی دبه هنگی گو زارزار کریه دبه هنگی گو دگریه دبه ملائکت بله دبه بحالی ناکه دگریان و دبه اوجی کل سر دگریان چونکه زحفی بکدر و زحفی بدرد دگریه اجا خدای تعالی تمو دائم هانی رحمه خسر عبده خو قط نکریه دبی دور ده خدای تعالی جبانی گو تسلیه که بدیه تشتکی جت خوازه هنیش بگو به تسلی بباش بگو وقتا و عبادت بکه خوشبیره بکش بگو خدای تعالی وی و ذریتا وینا ایگوی جویزیده ببنش تمام را به عبادت و به ذکر ریک شانید ده دور ده خدای تعالی حضرت آدم را چه دبیجه چه جت خوازه حضرت آدم پشتی گوه گریه و توبه شدتلی دکه چوا گوته گو ملائکت بیره دگرین ربی عالمی هنی جوی صمیمیتاوی و بی اخلاصاوی فهم دکه گوزانی حقیقتا پشمان بویه جبر گوشی ریشانی انسانیت بده
Çünkü ev riya guvega Hazreti Adem taraf Xuda ve jê re hatiye şanidan îroj ümmeta Muhammed re bûye wezîfeyekî, bûye îbadetekî hetanî roja qiyametê jî wê dewam bike. Çi ye ew wezîfe? Dibêje kî her re dibêje Hazreti Adem re dibêje Rabbi Alemî piştî ku hewqa digirî hewqa poşmanî pê digire dibê her re dibê binê hîza erşê min de binê hîza erşê min de dibê li wê derê harem bölgesi yani bölgeyeka heram gu li wê derê de guneh gelek neyên kirinê dibê here di wê derê de ji min re mabedekî çêke xaniyekî yani ciyekî çêke gu di wê derê de taeta min bê kirinî gu li wê derê de rebîtiya min bê meydanê gu li wê derê de ev xwedantiya min bibînin û li wê derê de ji min re evdîtiyê bikin here dibê di binê erşê min de dibê çawa ku tedî ji cennetê hatibûye Hazreti Adem melaketê Rabbi Alemê erşê Xweda tewaf dikin. Beytül Mamûrê tewaf dikin dibê here tewa dîtibû wan ew çawa tewafê dikin dibê here wê mabedê çêke di binê hîza erşê min de û dibê çawa te dîtiye wan min tewaf kiriye dibê tu jî eynî bi wî şeklî tewafa xwe bike. Dibê tu li wê derê û vê taetê bikî tu vê îbadetê li wê derê bikî tu li wê derê ji min re du'a bikî ez ê duayê te jî taetê te jî li wê derê qebûl bikim. Heta dibê jî gavê ku zarokê te jî hatine wê derê du'a û taet kirin ez ê du'a û taetê zarokê te jî li wê derê qebûl bikim. Dibê Hazreti Adem dibêjî kî ya Rabbê min ez ê çawa herme wê derê ew ciyê ku Hazreti Rabbi Alemî Hazreti Adem re dibêjî ev ciyê ku vêga Kabe Mekke û Medîne em dibêjin ya ciyê Kabe'ye ye Mekke ye. Ama Hazreti Adem alê Hindistanê wa deraye dinya jî zor û zehmetî ye feka vêga erebet tinene feka vêga uçax tinene Hazreti Adem rê nizane hatiye cikî xerîb dinyayê yani hê ew Hazreti Hawa jî nelber hevû dinê ne ku destekê bidine hevê ku quwetê ji hevû dinê bistînin çünkü her yekê cikî dinyayê ketiye. Xwedayê Teala mesafa wa Xweda zane ew hê hev nedîtiye ji ber wî ne ji xwe re dibêje difikire û ji Rabbi Alemî re dibê ya Rabbê min ka taqeta min tinekî ez ê çawa ew ciyê ku tu dibêjî ez ê wê derê çawa bibînim û ez ê çi quwetî herme wê derê. Rabbi Alemî dibêje kî ez ê melaîketekî ji te re bişînim heqîqeten melaîketekî jê re dişêne qilawzîtiya wî dike rehberiya wî dike ew melek û melaiket tê bal Mekke hêve diçin. Dibê Rabbi Alemî wisa teqdîr dike eynî deftera ku yahut qesta ku tu sa dipêçî digihêjînê hevê dibê eynî erda dinyayê wisa digihê hevê. Ew ciyê ku nehrin ew ciyê ku golin dibê awsa tên xitmandinê dikihên hevê dürülmüş dibin dibêje Hazreti Adem ser wan de gav dike diçe. Xwedayê Teala wê quwetê didiyê melaiket rêşanî dide. Dibê Hazreti Adem gavê ku diçe cîn dibîne dibê cînê xweşên hinek cî hene dibê feka şînayî di wa dera de hene feka baxçane dibê gavê wan dera dibîne ji melaiket re dibêje ha em li vê derê qasekî rûnin em li vê derê bisekirin melaiket jê re dibê ciyê te ne ev dere em nikarin. Belê dibê em li vê derê bisekinin melaiket rê nadiye dibêje ew ciyê ku em li wê derê bisekinin ê emrî min bûye ne ev dere dibêje ama Hazreti Adem li kê derê gava wî li kê derê dikeve tedî însan gavê gav dibêje davêje nigê xwe ratike davêje ya dibê ew ciyê ku di nava gav nigê wî de maye ew ciyê vale dibê ew der çol dimîne ama ew ciyê ku nigê wî li wê derê dikeve dibê ew hemî şîn dibe bağ û dibe baxçe û dibe bostan bi vî şeklî Hazreti Adem heta Mekke hêdî. Bereket xistî. Ew ciyê ku ser diqevize ew der vale dimîne dibe çol ama ew ciyê ku nigê xwe lê dê têne ew der dibe bereket ew der dibe şînayî ew der xweşik dibe bi vî şeklî heta kê derê tên heta Mekke hêdî. Gavê ku têne Mekkeyê melaiket jê re dibêje ha qonaxa da ev dere. Jiyê ku tê lê bisekinî ev dere û dereka çol û hişk tiştek tê de tune dibê ha ciyê te ev dere ev der Mekkeyê.
والمكة ديتنا صورة جبرائيل عليه الصلاة والسلام تي تملي كابي جبرائيل عليه الصلاة والسلام بتك دبي بري خول بني عرديت خي نابا خول يجيقو بري ويدتشل ويدري دسكنه دبي ويدري بتك ويدري بتك دبي جا تملي كابي چارچياي دنياي چيتك آوي ياوي چار حب چياي قول دنياينه يك توري سيناي يك توري زيتونه يك پنج چيانه دبي يك جوديه یک جی لبنانه یک جی هیرایه وال هر پنج چیاده کفری گوجوان چیاتین ملائکت و جبرائیل علیه السلام وان کفرات تملی کعبه ده بجید کن کعبه بوا کفرا آواد کن حتی نیگو تملی کعبه درد کفه سروی دنیای گاوه گو درد کفه سروی دنیای تملی کعبه انشاد به حاضر دبي هر كفركي جو ملائكتي خدا راتكن سيح بظلام نكارن راكن وان كفري مازن قول قوري قوتا ملائكة كاربن راجني وان كفري مازن تينن وبجيتكن بفي شكلي ربي عالمي اف كابا جو فيغا انسان دچن گجبوني لازمه فرضا اسلامي حجه يك بوی انسان گاوی گو مسلمان دبه فرض سری هی گو حجا خو بینه جی گو گاوی گو قوتاوی بتیر بکه ها اشته او هی گاوی باوی ما حضرت آدم هاتیه سروی دنیای اولی امری گو خدا لی کریه اویه بنی را دینا ولی به افدر پرسر دوی داره دجی هنه ربی عالمی گاوی گو حضرت آدم هات سروی دنیای ilk işe گوشه خواست چیه؟ Mabede yani camine. Cihe ibadetiye. İlk toplantıya Müslüman aslında. Binire Xudayê Teala çi dixwaze ewilî dibêje çi çêke dibe gorî me vêga guan bibêjin dibe camiyekî çêke mala min mabeda min dibe înşa bike. Çünkü lazım e gu Müslüman li ciyekî bicivin, lazım e gu Müslüman meznaya Xuda idrak bikin û meznaya Xuda ifşa bikin, îlan bikin. Sadece ji boyu hatine seruye dünyaya insan. Başka ne ji boyu tiştekî din hatine ki ev tiştê gu em tev pê meşgûlin. Zarokê me ne, malê me ne, hayata me ye, xwestinê me ne, ew temam aracin. Ew temam sebebin. Di wa sebeba de gerek em meznaya Xuda bibînin, gelek em rehmeta Xuda bibînin, gelek em nîmetê Xuda bibînin. Em bi wa xwe hinda nekin. Em xwe sahibê wa zan nekin. Çünkü em ne sahibê wan ne. Erê em buwa kêf xweş dibin, erê em buwan xwedî nîmet dibin. Ama tek sebeba wan ku Xuda daye me, tek sebeba ku Xuda me çê kiriye dahi sadece delîlbûna Rabbîtiya wî re em bibne işaret. Em bibne mamûr, em bibne xelîfe. İşte ji ber wîna ilk ewilî Rabbi Alemê dibe ki ya Adem dibêje here mabedekî çêke tedî çawa melaiketa tawaf dikir meznaya min daanîne ziman tedî gavê gu Rabbi Alemê Hazreti Adem jî çikir melaiketa got çi got hema Xudayê Teala kî têne dinyayê bira bêne dinyayê keskî ji me şereftir wê bitin nebe çünkü em zikrê Xuda dikin. Em navê Xuda bilind dikin, em navê Xuda teqdîs dikin. İşte ji ber wîna Rabbi Alemê Hazreti Adem re dibêje te melaiketa ser çi halî dît çawa ji min re îbadet dikirin here bi vî şeklî ji min re îbadet bike. Dîsa Resulê Xuda jî aleyhisselatu vesselam binî re gavê ku ji Mekke û Medînê hate hicret kir hate Medînê ewilî çi kir? Wî jî pêşî camî ava kirin. Heta rê de jî camî ava kir. Quba mescidî jî Resulê Xuda müddetekî seriya xwe çêkir yanî. Müddetekî wê li wir bima karibû li mêja xwe bikira û derbas bûwa çünkü wî li wir nedima kî. Ama Resulê Xuda li wê derê mescidê înşa kir. Ji ber çi? Ji ber ku mescid û camî malê Xuda ciyê ku tê de îbadet têne kirinê di baweriya İmana diriya Xuda da pir mühim e. Ciyekîtiya hani Müslüman golêl hebdû bicivin û mesela sıkıntîna wê got hebin wê dirê bîne ziman û wa çareser bikin. Çünkü hani yekîtiya Müslümana farz e. Li gor İslamê Müslüman gerek ji hebdû neqetin, nekevne tefrîqa, nekevne îxtilafa, yekîtiya wa farz e. Lazim e ji bonî vê yekîtiyê jî kê
ان دراغو ام زاننگو خوشیکو مسلمان لی بجبن هم عبادت خوب کن هم جیکل حالی هفدو بپرسن مسجدن جبر لو هانی وکا وجیانی زمان رسول خدا هیل کبایل ویدره مسجده که آباد که چلو دیگه مدینه جی عیشه عول گو کریه دیسا جبونی مسجد العرصا پرسیا و حضرت آدم جی امری خدایه بنیره خدای تعالی امری حضرت آدم کریها گوتیه هر عولی مسجدك إنشاء قابي قلت طوفانا نوح تأو در هندا بيا حضرت إبراهيم وإسماعيل جي چونه ويدري پشتي قو حضرت إبراهيم پچك حضرت إسماعيل پچك مازم بيا جيرا جي قوتي هر ديسا كابي إنشاء بك دمكي حياة مدى مسجد پر مهمن هر آوایی و مهمن هم یکیتیا خدا شانی ده هم سبب عبدیتیا انسان و جنا در تخمیدانه هم جی جبوی حیاتا انسان چا گو تهانی زمان گو او حیات خوشک بمشاندن لگوری هدفه کی بمشاندن جی انسان را لازمه من خواست از ویجی بین زمان اما پشتی گو حضرتی آدم مسجد انشاد شی کعبه انشاد که ملائکه تارت دیوگا کستنه ساده ملائکه رب العالمین خدای تعالی بنی رچقا رحمای زاوه حضرت آدم خطکریه ها ویشاندیه سروی دنیای نوسا خطکریه ویشاندیه سروی دنیای اما دیسا ویتنی نشتیه تم ملائکت پیرونه هر ایشه ویده هر کاری ویده جیگو قوتا وی تیر نکریه رب العالمین ملائکت آلی ویشاندیه و جبرائیل علیه السلام وحی ریشانی دایه اشته دیسا قاوی گو کاری کعبه والد بگو انشاد کن تملی کعبه انشاد کن جبرائیل علیه السلام رادبه و جاری ویدبه چیای عرفات دبه چیای عرفات الوی داری او جیل aslında hava digere و aslında hava jili digere. Yani akli ve ciyeki bevu dineveci çünkü her yekel ciyeki ketiye. O havaltiya vay cennete jiş hoş boy Rabbi alemi gotum hoş boy çxulqan جبوي قو بهف سكون ببينن جبوي قو بهف حزوري ببينن جبوي قو بهف ربنا آلي كارديم وخلقانت جبرو ينا دلي واجب هبابو وذهني واجب هبربو هفو دني جد قريان قابي قلت تنا عرفاتي لوي دري خداي تعالى وراستي هبوتينه راستي هبودنيتينه وادك هيجينه هبودني لوي دري دكيجنه هبي بجاري جبرائيل عليه الصلاة والسلام جي او فرضيتا قلت حجيده فيقا مسلمان قابي قو حجيت كنو كيجان عبادتي بكن وكيجان عملي بكن وشوا حركت بكن وان عمله هيني حضرت آدم تكه حضرت آدم رد بيجه وني بفي شكل تعاد بكن ونيج بفي شكل عبادت بكن بفي شكل جبرائيل عليه الصلاة والسلام عملي حضرت آدم وتحجيده شوابه هيني حضرت آدم تكه دور جبرگو جاره كي شيطان وخابان ديا تدي بيه سبب واش جنتي در خستيه ترسكتيه دليوي قوتيه يا شيطان ديسا ورمه يا شيطان ديسا زراري بدا مديه ترسيايه ربي عالمي جي بفي ترساوي زانب ويا ملايكت شاندنه مكه دورا مكه ملايكت اغرتيه اف بölge vega jerte gotun harem bölgesi اري ها او حرم bölgesi guciye vega belliye Rabbi alemi gave gu Hazreti Adem tırsiyaya ve melaikete şandiye vedere evciye gu melaikete gırtiye evdere. İroş mesela sınırı ne ki hani dbe Mescid-i Haram ev bölge haram hani dbe جبو قوي وقت خدای تعالی شیطان نکه بدری چاد به ملائکت و که سپر کلور چکریه ایروجی او بلگه دیسا مسجد حرام ویش کلی جهات او جی دیسا رب عالم تعیین کریه برینه دنیای ده تشتک به سبب و به حکمت خدا نهاتیه خلقاندن نهاتیه چکرین نهاتیه آبکرین تشتکی گو عقلی سلیم گاوی گو انسان سره بفکر تشتگو خدا كريه وخوستيه مطلقة سببك حكمتك وخيرك تيدا هي إن شاء الله خدت على بوير رهنتني بدك نصيبي مقوى مش خورا فام بكنون بي بفكرن قام السوداء دبي تملي كعبة هي تملي خداي تعالى هاني بملائكة آبيتي هي أو تملا حتى دبي
زمان وقتی سر به درباس بویه زلزله چه بونه لهی چه بونه که به گلک جارا خراب بویه دی ساعتی آوا کرن دبی زمانی وقتی گو مشرکا جاره که خراکی هنج برگو حرمتاج زحجور رهبو دبی خواستن گو هانی تملی جراکن ده مازن چکن تملکی دی جرا چکن به وقتا جاره حول گو بالتل يعني قازمه لی خستنه بشكل كي وهذا بمكة هجية بواجود يقي زلزلة شيء دبي هم انترسيانة ديسا ديواري سرور آوا كرنا وهو دسته خداني خدا جوارازي با خدا خيرا وقبول كي إن شاء الله ام إيروجي برنامج ما خلاص بوقت ما قضية إن شاء الله حبتي كدي أمي دوام بكن قالي تماشافاني مي هجا إيروجي مهاتن داويا برنامج خو حتى ني حبتي كدي بمن خير وخشي وسلامتي ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.